Ia whaftea ia tawai, ranga fia ia. Ta whilo I fo I le langi mama le rofo le tua, me tae fo. Tusai ma le whafisiri ia. Ne awai kau tawai ia o le tapenanga le tato whainga whiwhiringa, whainga pārota se tato tunu. I le whaingo le masina, ia o le o masani I le tato tunu, ia me se lava I le milewa I kau le kapenanga. Ia ma whaalau I loa fo ia vaenga whauwhai se tato tunu o ala ko le whainga pāroka. Ia roa ia lava le tofi le mu I ui lava o loo. Ai rongo ko I ora ka kongu I whainwhi au. Ngā rea rau kusua le kai au e whalau I loa le vaenga whauwhai, ma le vaenga whauwhai. Ia, ma o le whiau tāua, ia mara malama o nei o tātou tangata. Kei me whaiiranga pārota. Ia, wa o ia so e whaira pāroka o ngō so tanga mtulanga whapena. Mārena. Wa tau nuu le mara malama I tātou tunu. E pāroka I le I policies. Yes. O Yeah. iara, ia whainga whaawai le pāki, ma le pāki, nei fua I lau pārota ai maise. O lau a ia te tau whiwhi ai, ia le sui e te pinangalo I ai. Ai re o le whai mai o whaatonu mai o e reisi o vai le sui re ke pāroka ai. Ne ai o lau lava whiwhiringa sa roto ai maise. Ia e si le fia, ia e tairi matau sanga mwhai lau pāroka. Mane. Ia pārota ma le poto, pārota ma le tamai. Ia o I lava te whiwhiri e rea mou sui tono le parlemene. O le vainga le tātou tunu, ia lo tō while mua me uma se vāngana. Ia whaalau I loa ro whanga solo nei si tātou tunu I vainga pau pai. Ia le tātou tāloa tawai, ma le tātou tāpo I ngātu. Ia tunu e mabao, ia tau si I tātou mōs whainga pārota manuia, while mu. Ia e maise, ia pārota saurota tangata umba. Whai whiwhiringa, ia wau. E stofi mai a ele tua tātou tātai. Ia pe o le tūlanga na aro tō while mua me umba. Ia wau. Langona po ia ele tunu, ia wo o pori kai me whainga pāroka. E sā hoi pai me ita tawai. Ia tau I me umo I le wāwhero roa I male. Male masangi e le tātou nganu male wha Samoa. Whai po whaararo pa tūlanga whapena. Ia aro manuia me umo I se tātou tunu tawai ma tāpena tātou whainga pārota. Malo, whafteitele, mo le whaamini no whanei vaenga na Silvia ma maua. Le tunu au ye nei nawa yaso, ia, tātou morital sanga ye, le tua, ia wa tātou pe e fuafua lava ma, au le tua lava lo whātou taia mai le, e whiwhilinga fo le tātou malo, Ia, mo I le arau saunanga tawai, kākou e o teritonu ma le whaamaoni. Ia, o la ua mai ona se tofi le tua e taitai le tātou atunu. Ia, o pere tofi le mu, whaarangolango le musumsunga le anganga. Ia, ia, o I pere le tofi le mu, e meise o le aroa tu le tātou whainga whiwhiringa. Ano, tā foi mai nei o le mau whaatumunia le ofisa foi o lau whionga. I le atunu o te lope o lātou foi ne mana o le exemption stamp in a final one way. Ia te pena I foi lea mo le whainga pālota. Ia pela foi tātara noa a mua lolanga sui. Ia ngala la umiango foi pule aia kai misa wai. Aia le manguira sui. Ia vaven koe o sorvane. E tau lea tawai. Wa ia le whaatu. E le ngatai kalsanga e rako. Ia tus folau whafou. Ia, ma ai mesi rava le exemption stamp le mwhainga e alu le one way Samoa. Ia o wa ia tutu motu se tātou tunu. O ngā furu whainga pāroka. Ia o sila e tātou tunu ia o rātou pepa maranga. Ia mesi rava le tūranga ina ia I pepa whanau.
ia te ulelelo tuswhala kuai nga ia whawhaingofia le pangasolonga o lo tuswhala fo ia tulanga whapena ia ona o mai tau ina awa to te lea whaimalanga i Samoa i tātou whainga palota ia mesera tulanga ia o lo laku malau one way ticket e laku malai vale ia le isi exemption stand po ia ia kai e malanga le tuswhala New Zealand ia ele tau nula lo whaamoi ke malanga i New Zealand o i Samoa ia wanga na we exemption stand ia ona whaire ona ero one way pia ona e sao nota vai ia ele one way ticket ke aloi ia o ame kupu male whinga paloka ia whinga whianga e oso ilunga vare le mai koe whui mai ia pole fia i Samoa inga ukula usui ia ma eva ia i Samoa ia o lo vai ia ngā salo mai o tātou tunu pauanga mea kapenga ia whai o tuswhala fau ia ta pena mai te whanau ia whai o tuswhala tuai ua expire ia matulanga whapena ia mesera ta vai le sau wale i rol kuswhala ia pamana tu pesi ta tu no e process e foi como ni pouquinho que se olhou e pui ai lo kuswhala ia lo si fa nga lo kuswhala ia on fa ma solo lo tuswhala fau pe foi o le do po falanga no foi o calma sin cambia ia kuswhala ia alo ai ravale wa foi o lo kuswhala ia provavelmente por mai chamo ia alo ia tuswhala ia malturanga le one way ticket ava ko foi lo stamp de exemption ia on pule ale o le time foi me China man ko le exemption stamp tava se longa o expire lo kuswhala ia pa o mole nga alo winga apa is futa usanga o tuswhala ia e fatasiano foi lo exemption stamp ia mai pero ia le fuka usanga o ka uornga ia ala fai ai isa o exemption stamp ia kongiale le return ticket pesca ka ni vai ka o ka uornga le exemption stamp alo te lo foi le fam na tule tino le ngi me ko fa fu ngi vai ka mi o mingo yar se le ngi me le nei o le fa ping o le stamp lo tus fala yo o le tau ta vai se la uns fukara pe ano foi se la uns futara ai se futa usanga pe futa usanga pe anga i lo tus fala o fora e na se ro ka yes ia no tu não fa pena ai le foi fuata vai ma no fa tai na tino malau mai momla fa fa mai o stai mi ona matu le o le telefoni e na fenga con sula mala no ofisa malau ni e fa mani no fa mam la ma nai vanga ia e na ia la vai fo le taimi ia mo nai vanga fi fa si le tino ma wona pesite le o le fa mai o pana ivi po le dengue fever i Samoa o le fo ma wa ta pasif so soni ni sila la fenga fa mata fo le to telo tanto il taon tata no le il tawo menio insure ya ma sa nai ale malo le no e sa ni fu o malanga Samoa ya manai fana ya ma le foi le silsila na ya vainga ele loka ko prame tu Samoa io profte ta vai o mana tu mo le tulanga o lo penga ile mo se tato tu no o se ngai le male pisul fa mai le o le tanki fiva po mai fa mai o ponai ia pe ana e sauno ia i tātou ia maranga tu Samoa ina ia a whae te tūranga ia le ai ngā mōkuranga papenga i makuru pāro kai fui mai ngai ia a vei whare mai o ula pia tanki fifa ia o se lapta inga tā ua lea a me se a kako maranga tu i Samoa ina ia whae tete ia i tūranga whapena i ko ia oe le whamai ia ai tu sai male fa siri o e Taeao tele a me sai la to maranga bai New Zealand ia o le o ko fo i Samoa ia siri to i ro travel insurance ia o fa fita o le ko le mai ia a ro e to i ro insurance ia wa to fitinga ia fa i ke maranga ku ni New Zealand ia siri to ia wa ma i Samoa ia fa ngo piranga ko o i mai ia i uranga
peo inga. Ia mawhai tong tinga o no le whamai. Ai o le lapta inga rawa peo na whasisile ina e Samoa ina ia whai tete a misa tātua marangatu. Ia roku ia o mua ango i pāroka. Ia ai ro wo le ngā mo i tanki fiho. Ia o mare mole se ka whaongo fia ma se pārota fia. Ia e whakao ria i whare o pole fiwa ma pēr kingo mkulanga papena. Ina ia whai tete ia me se isi me toa. I ainga o loo whatau nui ai ia ina ia tau sisi le tū mapam tūranga whapena ma whalenga ina me o no whaina mui ai titi ai pesi whama ia o tūranga na ma lo whaftai o le ta whai uri nei Taeao o le maua te le hal tātu o loa leo o loo mai Samoa i toro ni sera nei mai soi manga o le laulangi a Afemata. Ia, sa o le ia, o la eve si el paro ko ia. Ma faine me ku o le ia o le awina mai o roa i fafonei. Ia, ele ngata e mawai se le ni mo sosani le au fai whatoanga o le au fai me tau lima. Ia, mawai fai se le ni mo tamawai. Ngata si lea me tau mina i Samoa. E ui au o whangasoro ma vesi le whainga parota. Aolo so longa le lei me o moi tūranga tau tamau ai. Mānei. O ai are si ti o pisinisi, tūranga papena. Ia ona oro o whengai lawa le au polkiki al whengai mal parota. Aolo so longa le lei a pisinisi. Vai a fui si ti o tamau ai ngai. Ka kei roa le McDonald's tamai. Ai alu ku le McDonald's ia fi makamari kiu o rumo le whare o Pale pi whanga solo mai. E koni ko numa. Wow. E uia ne tong tāle le McDonald's. O ngā ka kei roa le maua kupe ka ngaka. Ma le siti o le tamau anga kusa pe ka uka. O kere rope o ko ira roi fose lima suka ra se kau o se McDonald's. Ai ba ia ka ko kungu le tūlanga. Ia e ofo e ai tua, i nui tua. E tumu i whare o roa. E nisi au o sau. O mako i whare o loa whako i nei. E saina matūranga whakata. Kumu si whako kumu. O rono inga e tūranga tau tamaa inga. O si tia tamaa inga se. O whai ronga i o tamaa inga. O si tia reo pai pisinisi matūranga whapena. Lea la e peona whamanatu pere tā polpara mere tā ua o roa e mai se tā tutunu. Yo tātou sao alea mo le tamau aina se tātou tuku. Tūranga kau me tau lima o roa i tūranga tau talo. Ia, whawhitai a lea o roa ave pe ere whamomo se tātou tuku. Mena lea tawai ia o le paorolo maulawa ina ia ave tātou whamomo. Ia, i tūranga o tere fui o fu e lei pe o e veni o le tānoa. Ia o i fu e le sep. Ia kero ka kola e lei ia mo nei tatu me tau limo se tatu tunu. Ia o se turanga na i vai e lau tele se tatu tunu i Samoa. I le si tia pea ma o le tatu tamau ai. Ona o le tatu saora lea i turanga e ngata i tupe whamori mo se tatu tunu. Ia o le tatu sao e ala i fuo pa e le leanga pa me tau lima o ina mai i tira nei papo nei. Malo, whafte tere lau whionga le Consulate lau whionga mata mo le ta proclame nei Taeao ea ta tu avir vi inga le tua o whaolo tia mai fwoi le lato le ema lato le tai toi whaua o le ta proclame. Ka koe whiroi fwoi le vaso paudi. Ia, whafkai e tawai maro fwoi le ta poi. Tai. Ia, whaftai fwoi le ta proclame o lo puiri e se ta tutunu. Ia, mami fwoi le whanga solongo le nea so tiutim paiva. Ia, mai sere whenga i o se ta tutunu. Ia mga runga rin niya so faso ito ia. Te tele mo proclame nei Taeao, moni foi fai nei aso la fianga le Consulate, fianga Afemata